Dobro jutro, društvo moje, evo nas. Danas nedjelja, došao malo Rođe, gledaj, ajde Rođe. Došao Rođe, idemo malo do pijace. Da vidimo šta ima na pijaci. Bublja pijaca, znači, sagni se idemo. Jest da je mazija, zima je do Boga, ali srce junačko, pa odnosno malo glavu. Belo behar. Bijelo je sve. Evo nas na pijaci, što je ga? Aha. Evo nas na pijaci, ima odigle lokomotive. Evo nam aviona sljedeće, gledajte. Sad će na pistu doma. Sad će na pistu. Evo rogova. Rogovi su ovdje. Za lovce. Još se čuje avion. Što drobi. Ovdje skijanje. Ajmo krenuti od ovog zadnjeg gore reda. Danas je mirna pijaca, zima, nema puno naroda. Gdje ostade Rođo? Imamo šta Roki? Evo ti gobleni. Ali ljudi, zima. Ima hrnjage, ima hrnjage. Hajmo ajde ovdje red pa ćemo se vratiti ovom ovdje redu. Da, ne mora da snaga stvarno. Ne mora, zabolit će nas mozak. Evo halata. Trat zvučnik, mislim radi. Vidite, ovo inače ovdje bude puno, ali nema ništa danas, tanka pijaca. Evo, tanka pijaca. Čekaj, ćemo evi red ili ćemo dosta preseliti? Ovo nismo mogu s novog hajde ja. pa ćemo od ozda. Vidi Lesija. Lesi? Idem došao na pijacu.
Joj vidi za Alminu i Arminu, gledaj štanda, sve po 50 centi. Kako bi se ovdje uvalilo, ali smo ih zajebali, prije su njiha ustali. Ustali smo prije njih. Evo i Boritja za kupus kiseltima. Igrice. Nema čega nema, navalite narode. Evo još jedno letalo. Ote što prolama. Gledaj ga. Društvo, s pijacom smo završili. Zima, znači double zima. Ništa nismo pametno našli. Tanka je bila pijaca. Tanka i ovo je posljednja pijaca za ovu godinu. Pošto je decembar mjesec. I sad one neće imati pijace do posle praznika. Et pa se. Mi čujemo neki sljedeći video, da smo malo kući sad. Na toplo. Na toplo, uživajte mi. Hvala vam znači, na praćenju kanala, hvala vam na gledanju. Pa se vidimo opet u narednim videima.